Ekireki TV West yakuletera ebyafaayo bya Group C erimu timu ya Uganda n'ezindi timu ina kandi Uganda negera mu mpaka ez'omulundi gwa mushanju ekagendeyo mu mwaka gw'2011, 2014, 2016, 2018, 2020 hamwe ne2022 omuli Algeria. Ekindi Uganda neya 88 mu kuchanga kapiro mu nsi yona konka tekarabaga arengo rwa group. Uganda karabaho kweta mu mpakeze bwanyuma yo kutera timu eya Burundi. Uganda na Kenya na Tanzania nibo batebekanisa b'empakezi. Uganda neza nache cha Nambole omuri Kampala kandi neza kuba netandikana timu ya Algeria eba kwete ya Desert Fox ebaratandika mu kuzana izoryo kubanza ashaha ibiri z'ekiro kandi ogunu Burundi gwakana bwa timu ya Algeria kwete mu mpakeze nyini omunsi yona ne yashatu na mukaga omukuchanga kapira. Timu ya South Africa eri kumanya munonga nka Bafana ogunu Burundi gwabo gwakana kwete mu mpakeze kandi omunsi yona ne yatana mukaga omukuchanga kapira. Nigeria ogunu Burundi gwa katano kandi omukuchanga kapira naba igana abenomwe omunsi yona rero abagini no Burundi gwabo gwakana kandi omunsi yona omukuchanga kapira bari mu mwanya gwa 81. Empakezi nizendera 2030 by'okwezi kwa munana mwaka ogu omuri Kenya.